Yego nakabumbu Talk Sport rero twagarutse tugira ngo tubagezeho amakuru menshi atandukanye kabisa ari kuvugwa mu gikombe c'isi nkuko twabyemeje kuzajya tubagezaho amakuru yose afatika uko byifashe nuko bihagaze. Rero umukino waraye utunguye abantu benshi niyo tugiye kwibandaho. Turaza kuvuga ku ikipe y'igihugu ya Portugal yaraye itanze icyizere kitari giteganyijwe kabisa. Amakuru ni menshi kuri iyo kipe uko tuza kugenda tubasomera cyangwa se tubabwira uko commentaire zifasha hano hanze. Turaza kugaruka cyane ku ikipe y'igihugu nayo y'Ubwongereza yaje gutungurana cyane ikintu umukino utabaho, ikintu urenze umukino abantu bata expectingaga, ariko kabisa yaje kwitwara neza mu buryo bushimishije kabisa. Game yari nziza kabisa. Undi mukino rero n'undi mukino wahuje ikipe y'igihugu ya Ghana yaje gutsinda ikipe y'igihugu ya Panama, nabyo turaza kubigarukaho cyane. Rero turakushimiye wewe uri kubasha kudukurikira aho uri hose hatandukanye, waba uri muri Afrika wherever aho uri hose kabisa. Turakubwiye ngo wakoze cyane kubana natwe. Tunakubwira wowe utarakora subscribe kugira ngo ikore, kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona kuri gatanu kabisa, uko twauploadinze buri kiganiro cyose. Tubifuriza rero weekend nziza tugiye gutangira, kugira ngo mukomeze mugire amahirwe, muhirwe, muhaye muronke ibyiza byose mushaka, nibyo tubifurije kugira ngo mukomeze mugubwe neza, kuko namwe muri abantu bagaciro cyane, mwadukunze mukadufollowinga mugakora subscribe. Rero natwe niyo mpamvu tutaya tubatenguha buri munsi kabisa, tuba turi hano kugira ngo tubagezaho amakuru menshi ari kugenda cicikana muri sport, mwisi ya sport. Rero reka duhite tusimbukira cyane US aho hari kubera irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'ibihugu gihuza ibihugu byose byabashe kubona itike yo kujya gukina igikombe cy'isi. Rero umukino wari witezwe n'abantu benshi batagira umubare, batagira uko bangana. Wari umukino wari buhuze ikipe y'igihugu ya Portugal n'ikipe y'igihugu ya DR Congo. Les Leopard kabisa baje gutungurana bikomeye ntabona uko mbivuga. Mu by'ukuri twari inyuma y'ikipe y'igihugu ya Congo, aho twari turi kwifana kugira ngo kabisa ibashe kwitwara neza, ibashe gutsinda, ibashe kubona amanota 3, ibashe nyine like iduheshe ishema, iduheshe icyubahiro, kugira ngo natwe twishime kabisa. Yaje kugerageza nubwo itatsinze yego, ariko yanganyije kunganya n'ikipe y'igihangange cyane, ikipe itavugwa, ikipe urebye ku rupapuro ni ikipe ifite abakinnyi benshi barenze bari bazwi ku rwego rw'isi, kuko urebye nka midi yabo, the best midfield in the world iri muri Portugal kabisa. Byaje gutungurana rero, Portugal yakinnye umukino utabaho, uboyekesheje, udafite sinzi kabisa. Wari umukino mu by'ukuri yatengusha abantu benshi uko twari twiteze umukino siko twawubonye. Twari tuzi ngo ni ikipe igiye kwataka, ikipe iri butsinde ibitego byinshi, ikipe iri tubona umupira mwiza w'abahanga, kuko uhereye muri defense ukazamuka ukagera ndetse no kuri attack. The GOAT Cristiano Ronaldo twari twimutwizeho ibintu byinshi, gukora ibitangaza nk'uko mugenzi we The GOAT nawe warayibikoze atsinda hat-trick. Nawe turavuga ati mu by'ukuri na Cristiano nawe ari buze kwirebera, uko areba aza kureba ukuntu ari buze byibura nawe yirwanize, atsinze byibura nawe kaba agatego kamwe cyangwa se 2, ibyo ari byose byibura nawe areba ukuntu ari buze gutsinda. Ariko siko byaje kugenda. Congo yatunguranye kabisa, yaje kwataka, yaje kuzuyira, agenda irafunga kabisa. Mu by'ukuri wari umukino okay. Ku ruhande rwa Congo n'abakinnyi babonaga ko kabisa bagerageje kwataka, yes, kuko baje no kubona igitego cyabo banagomboye kuri ka centre keza kabisa, kasanze umukinnyi wisa ahagaze neza, aterikamo igitego cyiza cy'umutwe kabisa, cyabashe guhesha Congo insinzi tuvuge y'inota rimwe, yaje gutuma iba game irangira ari draw, ku gitego cyari cyabanje gutsindwa n'umukinnyi Joe Neves nawe ku mutwe mwiza yaratsenze. Biza kurangira rero umukino
urangiye gutyo mu by'ukuri expectations twari twiteze kuri uriya mukino ziba zirarangiye, ziba zipfuye ubusa, tuba turumiwe, tubura iyo tureba, abandi babura ikivugiro, abandi turishima ku ruhande rumwe, ariko mu by'ukuri wari umukino wari mwiza ku ruhande rw'igihugu cya Congo. Wakinye game yawo expectingaga, nubwo rwose bafunze ugasanga defense yashizemo nk'abantu nka batandatu kugira ngo bazuye batongera gutsindwa ibitego byinshi. Ni ikipe kabisa ubona ko nikomeza gukina umukino umeze kuriya kabisa izagera kuri, wenda izabasha gutsinda nari amakipe yandi bari mu itsinda rimwe. Reka turebe kabisa yuko izagera kure hashoboka, nibyo tuyifuriza, tuyiri inyuma, ndetse n'ikipe iyo ari yo yose yo muri Afurika tuyiri inyuma, tuzayisapotinga kugira ngo byibura natwe ibihugu bya Afurika byihesha agaciro muri iki gikombe cy'isi, bizamura ibendera, bizamura ibyishimo by'abantu kugira ngo kabisa twishime. Ku ruhande rw'igihugu rero rwa Portugal baje gutenguha cyane na match mbi batanze ku bafana, match itari imeze neza ku ruhande rwabo, kuko ntumbwira ngo muri midfield harimo João Neves, harimo Vitinha, harimo Bernardo Silva, harimo Captain Fernandes, ku busatirizi yari kuri left wing Cristiano Ronaldo. Urebye screenshot yabo ba Goncalo Ramos, ba Robin Diaz yari hanze, ba Mendes, ba Kibusa, ikipe yari yuzuye kabisa mu buryo bwose bugaragara, nta excuse nimwe yari bugombe gutanga se cyangwa se yari bugombe kugaragaza kuri uriya mukino, kuko ni ikipe ipanze, ni ikipe inahabwa n'amahirwe yo gutwara igikombe cy'isi. Ariko byaje gutungurana kunganya n'ikipe y'igihugu ya Congo. Nubwo twafanaga Congo, ariko mu by'ukuri tuza tukwemo wenda akantu ka fanatisme, turebe uko game yagenze, turebe impande zose se harabura iki kabisa kugira ngo byibura Portugal ibashe kuba yari kubona amanota 3. Ariko se ubwo byaje kugenda, niyo mpamvu twicanga tureba ese byagenze gute. Ni umutoza kabisa udashaka, cyangwa se wayipanze nabi, ufite abakinnyi beza ariko udashobora kubakinisha. Nabyo twabyibazaho, kuko ntiwumbwira impamvu ikipe itabasha kubona amanota 3. Batsinze igitego hakiri kare kabisa, turavuga ati maye karabaye. Ni ikipe kabisa itsinze igitego cya mbere kabisa mu minota ya mbere muri World Cup. Yatangiranye neza, ukavuga ati ku minota ya 6 gusa igitego cyari cyamaze kujamo. Turavuga ati Portugal irasaze kabisa, igiye kurundamo ibitego. Niba ku munota wa 6 gusa kera already imaze kubona igitego cyawo cya mbere, twaje kuvuga ngo irarondereramo ibindi byinshi, za hat-trick ziraboneka, abakinnyi baba attacking baraza kubona ibitego byinshi, ndetse n'abakina midfield. Ariko siko byaje kurangira. Congo yaje kwisanga mu mukino, itangira gukina umukino wayo kudefanda inataka. Game nziza kabisa, ariko ku ruhande rwa Congo, ku ruhande rwa Portugal rwose mwadukosheye. Nese twakwibaza se already ni ikibazo cy'iko umutoza w'igihugu cya Portugal yatangaje ko ari buzahite asezera, yatwara World Cup cyangwa se atayitwara n'uyu mwaka wa nyuma se, cyangwa se ari mu bihe byiwe bya nyuma byo gutwara cyangwa se byo gutoza ikipe y'igihugu ya Portugal. Ese hari byaba byafectinze abakinnyi ku buryo byabarakaje cyangwa se bitabashimishije? Ese ni ikibazo cyo kugira abakinnyi beza ariko ntamenye kubakinisha, ntamenye kubapanga neza mu kibuga? Ibyo nabyo n'utundi tubazo kabisa twaraye tugaragaye. Mu by'ukuri afite abakinnyi beza bahagije, ariko kuvuga ngo atange umusaruro byaje kuba ikibazo kabisa. Igitego byaje kuri kimwe babona korera na comeback, wenda basi baza kuba aribo batsinze bishura, wenda kuvuga ati umukino wabagoye. Ariko kabisa nuko byagenze. Leopard kabisa amashi menshi ku kipe y'igihugu ya Congo. Bwa mbere ikoza amateka, ikinye neza, ikinye umupira mwiza kuri FIFA ranking, iri ku mwanya 43. Portugal ku top 10 izirimo. Wakwibaza icyo nicyo nkundira umupira niyo ntigira formule, ntigira ngo bimeze gutya ubwo ko watekereje ngo niko biba. No,
benshi bari bavuze ngo Messi yatsinze hat-trick ngo nukubera ko yakinnye n'ikipe intoya. Hoya so kubera ko yakinnye n'ikipe intoya kuko Algeria iri ku mwanya wa 26 niba ntibeshe kuri FIFA ranking, Congo iri ku mwanya 43. So bivuze ko nta excuse, twagombye kubona umukino mwiza w'ibitego tugatsinda nabo bagatsinda nkuko Argentine yabikoze, ariko byaje kurangira uko. Undi mukino rero waje gushimisha abafana, uhagurutsa abantu, uratunezeza, turanezerwa. Umukino mwiza ufite speed, ufite commitment, ufite ishaka, ufite ibitego byinshi, wabonaga kabisa ari umukino uryoheye ijisho. What a game! Umukino kabisa waruryoshye my friend, w'ibitego. Umukino buryo wagaragayemo ibitego 6 abari umukino mwiza, nta gufunga, n'ukwataka, nkwatake, tsinda ngutsinde. Rashford kabisa amashimisha ngiye yanshimishije ku minota 18 gusa yakinnye. Marcus Rashford waje gutsinda igitego, 1 shot on target, 1 goal. Yes, birani byo twita gukora akazi kawe, gukora role yawe. Assist nziza arahawe na Saka. Yes, urano mwataka ugera imbere uhabwa iminota yari yose y'ibyaza umusaruro. Credit cyane kabisa ku mukinyi Marcus Rashford waje gutanga kabisa ibyishimo, waje kwinjira iminota 18 gusa amaze mu kibuga, yakoze touches keya, shoot on target, inavamo n'igitego. Habatsinze igitego cyayo cyakane kabisa ku ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. That is it. Croatia kabisa mwakinnye neza kabisa, game yari nziza, draw ya 2-2, batsinda bishyura. Yes, that is it. Uko ndiko game igomba kuyikinwa. Game nziza Ubwongereza bagatanze, game kabisa muzo kuri bwantunguye. Ugereranyije na statistics za game zagiye zibanza ukabona Ubwongereza batsinze hamana, batsinze bigoranye, ariko iri joro kabisa bagaragaje ku urwego bariho. Croatia kabisa yagerageje gukina ukwaye kose, bamukashe Modric captain aragerageza panga ikipe biranga, waje no gukora ikosa ryavuyemo penalty y'igitego cya mbere cya Harry Kane kuri penalty. Kane aza kongera gutsinda igitego cya kabiri. Yes, game yari nziza kabisa, game yari iryoshye my friend. Jude Bellingham umukiri mwiza cyane, midfield wakinye game y'igitangaza. Nibiriya tuba dushaka, tuba dukeneye ngo kabisa mukore mugaragaza urwego rwanya, apana kugaragaza gusa ku rwego rwa club mukiniramo. No mu kipe y'igihugu mugatanga contribution, ibintu bikagenda neza. That is it. Iyo niyo game twa dukeneye, iyo niyo game twifuzaga, iyo niyo game tuba dukeneye nk'abakunzi b'umupira w'amaguru. Tubone game harimo guhangana, utitanga igihugu gifite. Yes, duhangane, nsinda ngutsinde. Ibyo nizo game tuba dukeneye. Game yari iteye ubwoba, game y'umuriro. Yes, izo nizo game kabisa tuba dukeneye. Credit cyane kabisa, congratulations Abongereza my friend, bitewe na game nabonye bakinnye ijoro. Abongereza mu biteke, Abongereza mu batinyi, England kabisa muyitinyi, ifite squad kabisa nziza iteye ubwoba, muyitinyi no kipe. Game naraye mbonye yakinnye, nikomeza gutya igikombe iragihagurukana. Iyi World Cup iraryoshye abantu batari kureba World Cup, sinzi ibintu birimo, mugende mwihera ijisho, murebe bitangaza. Colombia nayo yaje kwihererana ikipe yikubita igitego 3. Nta mikino, ijoro ry'ibitego, ijoro ry'ugutsinda, ijoro ridafite imikino. Game nziza ziryoshye, ibitego 3 byose kuri kimwe. Game ibyo nizo tuba dukeneye. Na Ghana, big dasha, coup de chapeau kabisa, big congratulations, coup de chapeau ku ikipe y'igihugu ya Ghana. Nayo yaje gutsinda ikipe y'igihugu ya Panama igitego cyayo kimwe, kirahagisha amanota 3 yewe irayabitse. Nayo itangiye kuhangana nk'izindi kipe, itangiye kubona amanota, itangiye gutsinda hakiri kare bitaragorana. Yes, ibyo nizo tuba dukeneye, ibyo nizo tuba dushaka. Good, dukure dutsinde, tugaragaze ku rwego rwacu turiho, dutsinde tuve mu majonjura, tugaragaze tunazamuke ku rwego rwa FIFA ranking irabaza bagira urutonde rw'ibihugu
uko bigenda bikurikirana. Yeah, that is it kabisa. Iyi World Cup my friend, umuntu utari kuyireba sinzi kabisa isarimo, kuko iraryoshe, imeze neza, ibereye ijisho kurareba kabisa, ukareba ukuntu game zipanze, game ukuntu ziri gukinwa, ukabona ni ibintu biryoshye, ni ibintu bishimishije, ni ibintu biteye bifite radha. Rero uyu munsi haraza gukina ikipe y'igihugu ya Uzbekistan. Niyo yari kinye na Colombia, byarangiye ari ibitego 3-1. Uyu munsi rero ku itsinda A turatangiye, kandi group A irimo Chezia iri buze gukina na South Africa. South Africa mwibuke ko yatakaje umukino wayo wa mbere itsindwa n'ikipe y'igihugu ya Mexico. Ese koko uyu munsi iraza kongera gutakaza? South Africa ifite akazi katoroshe kabisa, katoroshe. Ikipe iri kuvugwa ibintu byinshi, nidatsinda izaba itangiye kuja irataha, bizaba bimaze kugaragaza ko kabisa idafite gahunda muri iki gikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Iratsinzwe, izaba inshuro yayo ya kabiri iramutse itsinzwe. Undi mukino uraza kuba saa moya Chezia na South Africa. Umukino uri buze kuba kare rwose, hakiri kare, abantu tuze kuwureba twese, amasaha ni meza. Indi kipe iri buze gukina none muri group B ni Switzerland, iri buze gukina na Bosnia and Herzegovina ku isaha y'isaa 4, nayo game nibwo iri buze gukina saa 4. Buzaba butarira cyane, umuntu yoyireba, tuyirebe rwose, kuko turi kureba n'iza saa 10 ntacyo bitwaye. Tomorrow morning, ejo mu gitondo buri guca saa 7 gutya sharp, Canada izaba yakira ikipe y'igihugu ya Qatar, izaba iri gukina ku mukino wayo nayo wa kabiri. Ese koko bimeze gute? Aha niho rero bitangiye gukomerera. Mexico nabwo ni mu itsinda A, iri buze kandi ku isaha mu gitondo noneho, kandi saa 10 nyuma gutya wa Canada umaze kurangira, iri buze gukina nawo South Korea. Kino utoroshe Korea my friend, nabonye ifite game itoroshe, game ikomeye, game speed, game ifite abari abakorea n'abahanga bikomeye. Mexico rero ibuze kugira akazi katoroshe, ni saa 10 za mu gitondo, buri gucya mu rukerera ku masaha y'abari hano muri Kenya. Iraza kuba isaa 10 za mu gitondo, indi zaba yarangiye saa 7. Canada iri buze gukina na Qatar, then Mexico iti kurikiraho ikipe y'igihugu ya Korea. Izo nizo game ziri buze gukina uyu munsi. Ni ukuvuga ngo mu itsinda rya A, Chezia iraza gukina South Africa, then Mexico ize gukina na South Korea, then mu itsinda B Switzerland ize gukina na Bosnia, then Qatar na ize gukina na Canada isaa 4 isaa 7 z'ijoro. Rero niyo mikino iri buze kuza gukinwa uyu munsi. Rero asante, twe ntitujya turambirana iminota 20 bihagije kugira ngo tubashe kukwapdatinga, ubashe kumenya uko bimeze, uko byifashe, uko kabisa murabona ko tubaha amakuru meza afatika kandi yizewe. Rero kabisa ntibyo turabashimiye kabisa cyane kuko mukomeza kudukurikirana uko bwije nuko bukeye kabisa. Imana yo mu ijuru bahe umugisha. Nawe rero utarakora subscribe, wakanda aho ngaho kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubasha kubibona. Ciao, mugira amahoro meza, mugira amahoro y'Imana. Imana ibane namwe, Imana ibarinde, Imana ibagirire neza muri byose. Tubifurije amahoro y'Imana, niyo tubifurije kabisa, kugira ngo mukomeze murindwe nayo. Ciao, tuzagaruka ku munsi w'ejo tubagezaho ko izi match tubabwiye uko byagenze. Thank you.